Hello family manukan ke welcome kuri ase ajila video ki ase bole to kunyak all the kunyak youth pastor associate pastor youth laga seminar ase pro kina ka seminar de ase moi kan aha jo aro moi kan kholo aro livingstone moi hala olop hints amni kan ge video slide dikhai dibo na time loi ase please not don't channel pai jole subscribe bi kuri dibi aro like share bi kuri bi na to janai di ase aro bhal ase bole to itu upore beshi bhal hobo kane aro like takpe kuri dibi na itu janai di ase ekilogore sabo oh Jesus ya ye namo I'm seeing my blue hey Jesus someday won't do wait to on the Kunyak associate pastor youth laga se moi kha laga het ase associate pastor laga het okay youth secretary servang cha se okay video lo ase de to Kunyak associate pastor khan ase tai khan do besi talent khan ase de sundor khan ase okay aro sundor swali khan idu ase hado height pe chalaiya ja selo plan to par hi da to so plan si da ngai gi ja aro sob se head sir ase youth secretary besi smart talent ase tai ni se nai so baro itu khan bi besi bhal ase ke kunya ngau mangau ne tai si boyang boy alaula no mansing ke se na kamis mangau na okay songer Mr. Manpa oh Manpa hello aya tai be youtuber ase tai gana bisi bhal ase de tai la training bi jai lobi eh numan pli ya asina angdo wa hong chang mau ngau ta chi me tai oh tizit area khan itu khan ase de tangsim ko do itu khan ba jinda guri thake now si samai bulan to mangonang now yalan subscribe mango now si tahu bulan ne aste kon ni na asel hoise de thank you cái yong mông bay đây nè, biết gì cứ chụp ảnh chứ đẹp này khang kia.
Hi. Itia you direct dekhala photo khicha kina lagi ase. Bhal ase na. Bisi buji paise. Aro asan bi na lok pau mane. Hello. Ta miss kuri thakbo na. Dukhan ase. Khala boss ase tu. Sipal ase asan ni lok pau. Oh, hello. No, convention. Hoi convention lok. Yeah, convention lok. Aji la do youth seminar ase na. Hello. Thik ase. Convention manyak su dei lok bro. Okay, minyak sude lok pau de. Bye bye. Itu se kunyak baptis pumenok pangchim laga office ase. Petore na jai thakibo. Itu kotte ase gole tu itu jaga laga ase de. Ide ES laga ghor thakibo. Resident Executive Secretary KBBB. Tala ghor ase tu. Executive Secretary ghor pisari kina duk na pabo gane. Okay, beautiful flowers. Exact ase tu. Office laga bahar bra. Itu bra jai jabo out de. Rasta tu ekdam bhali ase. Itu this is a main gate. Itu gate ase. Mission Center Kushala gate. Aro entry tu itu bra kure. Itu jaga ba ulai kena. Itu MTC lecture laga ghor ase. Aro opor de dikhi ase itu tu konchong laga hostel ase. Aro itu niche de dikhi ase itu tu MTC la hostel ase. Boy hostel. Girl hostel ase tu. Aro itu left side te dikhi ase Konchong High Secondary School ase tu. Aro itu opor jai sabu itu Montelogin College. Itu kan MTC staff quarter ase. Aro itu MTC laga girl hostel ase. This is a college, Montelogin College. College la backside de chapel ase, chapel hall. Aro backside te aro girl hostel ase. Aro itu la niche de college la niche de MTC laga lecture gar bi pai jabo. Library aro administrative block. Itu building ase aro itu tu ekta tu college ase. Konchong school laga itu 0 class pachakan laga. Aro KHSS boy hostel ase tu. Signboard pe likhi na ase. Oh, dia ground is na community laga. Stadium ase tu, badminton hall ase. This is MTC match hall ase tu. Aro auto opor laga tu church ase aro itu ES laga ghor ase. Aro itu tu sub center ase. This is inside
itu berapa sih kok? Mission Center country na jana kan ek bar bhi ni dikha kan thakibo etu kare ye CH laga ghor ase etu CH tu kun ase bolu to church ne gole je left side te jabo guest house ase Kunyak Baptist Pumeno Pangchimla guest house aro and right side te ja laga edu ase office pabo office laga olopa gate jaise kole ES laga ghor executive secretary aro right side te church. This is Mission Center Baptist Church. Bell Tower. And here to junction bra left side jaise gule to evangelist laga ghor ase aro to be evangelist Reverend Madam Trangmo laga ghor ase. Okay, to guest house laga osore to be evangelist laga ghor ase aro guest house to kinaga ase etu ase. Alright, to opor bhi ase ghor etu back side te mesol bhi ase opore uthi jai sabode left side te ase right and left room thakibo aro etu upstairs inaga same charta room thakibo aro downstairs left and right inaga ase de opore uthi jai sabo to se left right ase room and ye be another left right. Wow, so enjoying. Hallelujah. You call my name. I read out and
Bumenok pasalana bumenok gari Scorpio Bolero me yut pasalana yu ching bike pai yong only mong mai dogi chambu monang atau ini ciuman, ini kumenongan, ini yang berisukan, atau dia lihat kita saya apa kita saya, atau dia menang, ini bersemangat, motivasi cakap yang atau dia yang nolak, ini satu kerja kita saya, tinggal kita itu adu hak bucu se khala ga time anda bal khaw jai black tea mesh kumati anyu nu mana yang bohui nik ha yang yong mung bebe yong mung bebe Hi. hello 감사합니다. bye bye pasakan ahani sina gari berkita hai bona wahana ita kurai jade office par ulai jai se ita do minyak show youth convention karne ekdam ready kuribo minyak show osidi ball bra lokpa bi guna ita bi janai dia se besi kushi pai gana serkan bra aru resource person kan ta ikhala ga hisab te besi kushi besi ball bra moi kan kisi mena dia se thank you once again aro ita do next video karne hi notun channel pa kan bi subscribe kori dibi like share kori bi guna itu janai dia se god bless you all bye bye see you next video